Pelaj pajba saka Belgium bat ke Japan ia ki finalist squad jongki nakabentak ke FIFA World Cup jong usnem arjar arpru te perlo yang ini pe ha kane ke video ia ki squad list jong kini kiri bat 1-5 yang Valverde ha ke training hadin ke jingjia pedeng jong ubat Uchomeni hak tayo ko baladep Valverde ula training bat ke tim bat ban pen krep ha nakabentak ke World Cup bat 6 new player jong ke Japan ban yedon menta ha ke World Cup kata Mitoma hadin Boliomat ia ke hamstring injury bat hoj perlok kane kade kata ke finalist jong ke Japan nak bentak FIFA World Cup jong usnam arjar penru kabana ki goalkeeper lakan thup yau Hayakawa Osako Suzuki naki defender kide Nagatomo Utaniguchi Itakura Watanabe Tomiyasu Uito Useko Sugawara Suzuki bat nakaliang jongki midfielder kide Endo Uito Ukamada Tanaka Nakamura Odoan Usano bat Wise Suzuki nakaliang ki attackers jongka kide Ude Ukubo Umeda Ugoto Ogawa bat Ushugai te perlok kini kita ki akun rungut kiranya kai jong ke Japan kiban semik khmat ha ke World Cup bat habangi phai na kaliang jong ke Japan ha kini ki por kalalong ke tim ke bala kham sata kham tam hapo deuba Asia bat menta ngin sai pek pat siapang ki akun rungut kiranya kai jong ke Belgium kiba kala depan pelai ba na kaliang ki goalkeeper jong ka ki kentup yo tiba Courtois umai ki pender bat usine lamen na kaliang ki midfielder jong ka ki kentup yo Kevin De Bruyne wa Amado Onana, Yori Tilleman, Hans Vanaken, Nicolas Raskin, bat Azel Witsel. Nakaling ki defender jong ka giganthop yo Casting, Udebes, Sweeper, Winter, Mechele, Menuya, Engoy, Sebat Udien. Kadbana ki attackers jong ka pat giganthop yo Ketelere, Jeremy Doku, Fernandez Pardo, Lukaku, Luke Bakio, Moreira Selemaker bat Ulendro Trossard te perlok kini kita ki akun rungut ki player jong ke Belgium naka bentak ke World Cup bat kini pat ki bedon hakalis ki ban samis ha ke World Cup